Hello friends, welcome to my YouTube channel. Ten tuna hin say di wile ATM card mang ho khu iti block di ham na chu kain say din je chan abula kona zone kain in vet pina channel la thane lung sit and like share subscribe in bot video no kain tem ve. Okay kipan masang kamin chule bunga hin kipan ka video ho abula kona zone kain in vet pina ki pathu kain say na channel la thane lung sit and like share subscribe in bot video no kain tem ve. Okay direct pan live a kain pe den. Che masang wa thil kha ga sei nom chu la. E ho video hi về gì vậy na về po về cái tipoi về gì vậy ai mà atha ho hin adi sana tam ho cái channel la ka ve subscriber hi ave for min not subscriber ho tam zo ji na ye chon lung se ten na ve na le nin subscribe pe di no cái tem ve na ho subscribe na za la ko na ke motivation ka nei the na na khut khana na ga click le a chu ke dinga he thil bol na lungial sang che de the na je chen hin subscribe pe din ken tem ve ke direct pan te chai ga sei nom be kha chu ATM amana hele a risk le na adesana ATM card abom puma aboma pin kiji ho ho danger amana le ne kawa kana sum kil do yang the na chi chu en so akona ki vian ding itena iti I block tu ham chon chu kan sei ya ATM card inei lew ATM card he abom APG vena che abom he APG vin mi tam ta hen abom he I ma cha a gel lo mai the le kha pu mai ta na pai yang mai the na cha he ma hen cha category li ma hen na online ni hi online na tha the hin na block the hin tiếng khăn hi call na bola na block tiếng khăn hi message na bola block na bol thấy na ne ATM card amana hele tel adi sana amang lo lai ho cái tiền future thu hen na cho ATM card ho amang yeng the hen pars ma leng mang yeng the na ya chu ibon wa I het di wa ga de sa chu ama sa pe na he cha screen na ong kain pe din how to block the card kiti cha hai thì ama sa pe na he sim I had to I phone hi bank to link ngai na phone danga na bol awan jo block lo da na phone number chu na bol na ding pen pa chu bank to link ngai chu ama sa pe na ga het deu hin te chai live a kan pe hin ama sa pen pa he ga ve la message pa ga try message pa kan ve sa den a bol ding dan message inbox I load you then let's start chat na I load you na cha hi number me de he IP number hi dham ti le cha ki sut banga hi 567 6 chi hin a number kan se ki den 567676 chi hi toll free number the message thot na dinga na chi hen chai EPG du ham til ama sa pena capitalize du na thil zo se capitalize du hen block B L O C K block me du lin capitalize me du na tel jo tel space pe du space pe jo tel IP ball ki du ham tel ATM card na he 4444 digit 440 ali ve ke suna hai na a total a chu 16 digit ma hin 16 digit na he last pen 4 digit hi la do du na last pen 4 digit hi I should do hai cha space na pe jo tel space khat na pe jo tel 2178 he name ading name cha ten cha IP ti am tele from register number of mobile number na phone register ki bol number register bank to link ki bol pa chuna cha chu na thok chi a kona chi sima kona chu na thok ngai na example cha he na su cha ten le sen hen na me da na sen na me ten la ma hon hin block de na chu khat na hin ani na chu IP ham te toll free ki tin toll free hi jan ham te le
x into 7 helpline in call within India sunga call the है ना तो example का hin sa den number can be then 1800 112 chi call है ना chi call du equal ten la cha hi isei thi है ना ten ama hon ne ATM card izat ham number amin pyam ti on hin dong tin nin do jo ten la na ki block thi है ना chu hen abai hen aha pon ai ma ka sei banga chu e ho hen cho ATM card po ho hi pan na he lo direct pai na ai ma cha hi men thil ki si a block ding dan ATM card mang chu iti block de ham tira cha ko na block the he ti he kain he sa na tela an li ume ka ti category li ume ka ti chu online ni he na khat chu hi le isei lo di hen kain le sa lo den khat chu you know bank ki ti cha ko na ho block the he na ATM card I think GP a ko na hi block the chon chu kain he sa hen ma bai pen e ho bai pen chu le message ai lo call pa he free he na ra ko na ga block yang the ti chu kain he sa ki pain bula ko na zone again hin pen ki pa thu kain se ka chen la tha ne lung se ten like share subscribe nim bol video wa hi thil ka het be na ti a le adang im chai pon direct subscribe atha ne la subscribe alu ni le like share nin bol pe din kain tem ve ki pa